Welcome back loite ho. Tuniting le Gunnar son Stevie kitipa hin kho thusim isei du hi. Gunnar hi min samomong ahin aman ewat anamu ho chu vele chun internet na dim zinga hi. Hichila a ewat sangpen anamu chu. War cross with 3 swat anakiti. Hitobang ewat chu amu azong umlo lai hin Norway gamadinga ama hi. Gallantry ewat mo sangpen ahin alaye. Ipi lom anabola hitobang ewat ho chu amu zeng thei hamti hi. Tunia thusim a in sei deu hin thusim na ngai chai teng le hitobang award ho chu Gunnar dingin anyau wal jing na laye na ti mai the hi Norway gama college khat hin Gunnar he thu sei dingin a hin ko ve Gunnar zunga te thim jing tan hi chi lai college a he a chapan lai chu an kai a hi aman zong chapang ho he a hin ho thusim a hin sei pe patai 1937 kum chu ani tan Gunnar le aloi pa zong go thlang thet jing na lai skating ball in a chi hloni cha kyom hlonin Gunnar in zong newspaper a hin sima hi le nazi sepai ho hin le khabu phata ta ho le khabu thupi ta ho zong a hal tai ti hin newspaper a hin so ve Gunnar in zong aloi pa arling ko ma hin hiti hi a hi le ke le khabu zong a hal te diu hila kapan ei cho pi hin Nazi sepai ho phatlo dan ki sut na le khabu hi ati pe tai arling wang hin a gel thupi hi be zeng in hi to banga le khasun ho le communist ho he zela omdinga lom hi hin te Gunnar wang hi to bang zo lunggel to ki to lo be a hi je chun lung hang pai zinge arling ko ma chun na thu sei chu ipi hin he nam ken ka lunggela ka ngai to ho thu ka se ya ama ho lunggel to ki to lo mana zela I khum jing du chu pha na sa ham ati pe hita chun amani zong hung ki dai pe ki hlon tan nom ta chun hin kho a hin mang ki hlone Gunnar hin student ho ko ma thusim a sei pe hi ti hi ana he jingo hi te hi chi lai kum vela chun German te cha lo chu ana sa che jing tan second world war hi ana ki pantai Norway gama zong hin 9 April 1940 kuma chun German sepai zagit beb hin Norway gam hi a hin lo humo hi tai hi che chun Norway mi pi te dinga chun lampi ni bo tai German sepai te thu a anun lo wa hi le German sepai te do na dinga chu pan ala o nga ya hi tai Gunnar wang hi chapang cha a hi jing wangin hang san hle jing a hin ama wang hin German sepai te do ding ati hi ana to na muna chun ki chalo helin a chi ngai bangin a chi jing ji e ni khat hi siren hungking tan hi le adang se hi azam do gam ta ve hi chi hin Gunnar wang hi to den tan asar pawin zong atan mo hle zinge mi hang santa German te do ngam a hi ti het ji chun asar pawin zong ki hon group khat ka nei hi gamla langa ka chi diu hin nei hin join the hi ati pe hi chi group ho zong chu German sipai te do dinga pan ana la jingu hin Gunnar zong mei pum khat a choi sa ta ve gamla a chi na wa hin German sipai ten a hin mudo ta win a hin ke kap to pi ve khat ho hin phati cha training ala lo layu a hi ji chun alel hle jingwin Gunnar aloi tampi hi ana thitai mi som lenga to bang hi ana so chamanovin Gunnar wang hin bu bangla dap a tho je chun dammona ana nei tan kumni lang hi res ana bolin hi Gunnar in jong thil khat hi ana khe do pai tai training ball lowa ki chu thim lowa thil ball wang hi danger momong hi I ball nga la hele phate cha ki chu thima ball ding hi atitai phalchom ka lovin Gunnar jong hungdam do ki tan aman zong alunggel ki ba pi ho German sipai te do na dinga pan lanom jing mi gup to bang he aki vop pi ta na hi masanga chu Gunnar he accountant na pang hin ki su asa hle jing azi chu tu a hin ai khat nga to bang aki sim thu tan amin zong chom che ki sim hi tai Gunnar le loi ho hin reidum ki thinu changthla a hon zina muna chun anaki muto zi uve reidum bakery mun chu office banga hi aman jingo hin gu thim thima thil abol ziu hi ipi abol jiu hami ti le Norway gam German sipai ten a hin lo khom wa cho Norway government tam ta he London langa ana zam vai tai abang khat hi Sweden langa ana zam wa hin tua chu Norway a Gunnar le loi ho hin thu le la ho collect abol jiwa Sweden a agent ho chu a thot jiu hi chi Sweden a ho chun London chan ge a thot ki jiu hi hita Norway Oslo langa ama ho apanu chu khat langa Sweden ho le London ho zong in a het pi nga ya hi chi ji chun Gunnar zong hi Sweden a agent khat hi ki mu pi tai Gunnar zong chu hi chi Sweden langa ama ho agent pa ko ma chun ki hon zong Norway langa kho pan ka hin la no mu ve aga ti pi
ezen pu zong chun Gunnar koma hiti chu a hi le a phai training na la nom zong le England langa training na gala the hi a TPA Gunnar wang anom pon Oslo langa bo ko ding hi a TPA Oslo itiu he Norway gama dinga khopi lin pe na hi ezen pun zong Gunnar chu kot min tha khat hi ana pitan number 24 a hi hichi a chu film min zong he number 24 a hi hichi to ke thlona chun Gunnar zong he a to ding khat hi a sepai pai tai Gunnarin zong ana to hi a hin pan ngal tan ama zong Norway Central Bank khat hin a che lu de officer pa ko ma chun Norway government in printing sum na bol zinau a machine a thil chu ei hung la sawe ati tai German sepai te hin beng ho jing zong a hin su boi theu a hi ta je chu ama ho hin sum sim na a thil hi gala do ding atiu hi hichilai officer pa chun ata san thei ta pon a zone in Gunnar koma na thu sei ho hi government in na hin sol lo itiken ka het ding ham kata san thei ding na dia hi le Gunnar chu le khape khar hi petan hi chile khape chun kinemin nga azingin akisune London akuna jingteng le radio ong ki thlating hi chi thu hi a hin phonu wa hi le kata san ding na thil thum zong na muding hi ati pi tai Gunnar te ho chu Norway government to killing a hi ta jewa chun London langa kunin asinga chun benga officer pan an se bangin kinemin nga azingin ti chu radio in a hin phong ta ve hi che chun benga officer pa zong chun Gunnar chu a thil thum chu an pitan Gunnarin zong Sweden langa agent pu chu aga tha tai German sepai ho hunglut wa ko na chu Norway a sepai tamta ho zong chu German sepai langa pangwa hitan ala ova sepai officer khat Martinsen kitipa di wang chu Norway mi a hi wanga ki nazi sepai sa hlajing ami te ma zong chu punishment them apia mi tamta zong he ana tha hi cho chu Gunnarin adat mo le zingin ama hola Norway mi pi te dinga a hin ho phal ngama pangwa a khat langa Norway mi ma hiza nazi sepai ho to ki tuko ba Norway mi te tha zingo chu Gunnar wang hin po na le hi ama ho organization chun Gunnar hi leader an po sa tawin nazi sepai ho cha lo dan chu alim a hi in athu ho he London langa Norway government ho chu a thot zingo hi German sepai ho zong a ho che zing tawin ama ho dona na tong ho chu aman jiwin punishment ho ape ovin abang wang he tha zingo hi tua Gunnar te ho pan na organization hong he a hin het do hitan koi a hi a hol sing lai o hi Gunnar te ho la ana pang Andreas kitipa a so pi pa he anaman tawin sepai hon jong thudo na hi ana nei tawin thau sa ho jong asun hum zingo hi Gunnarin jong apon na le zingin Andreas koma che phein nang jong organization akuna na hai the hitain lo ma hi le ati pe Andreas wang hunglung hangza in hita ka so pi pa bol man wa cho kei pidinga ka hiding ham ka pansing ding hi atina la ye Gunnar te ho jong akichi thei momong ngai tan a hi lo le a hin mat te di wa hi tai ama ho banga hi pan la nom jong hi anom zingin ama ho la hin kolet kitinu jong hi ahung ki tai kolet hi mi chingta thil he thei ta ana hi in hoilaya chu apartment ongam ti ho zo siong ana khol tu gam hi tai aje chu German sepai ten jong a hin khol jingo a hi je chun mun khara hi theilo hi mun choma mun tamta hi au mo nga ya hi German sepai ho hin jingka lang nidan li akona nidan gup ki ka he mi ama jiu hi hiti chu hi zin Gunnar zong mi chingta hi in jingka lang nidan thumla ke ele gamla lang hi ana zon zitan aga i mu khop set ki jin sunting le city songa hunglut ki ji hi jingka kha chu Gunnar te hon meeting ana nei zinau reidum bakery anei nu chu sepai hon hung man ta ve reidum jong chu lim ho hi avet savin thudo na hi anei tawin a hi le reidumin wang khatcha ka hi khapoi ati e som khat zowa chun reidum hi a hin hla do ki tawin amai ho jong hi a ko lem lum zinge a hin vo hi ti chu het the hi in reidumin jong Gunnar koma i macha ka seido poi ki chahi in zela chun kam hen ho jong so savin iloi pau nordol ki tipa jong ome ati pe tai reidum hin Gunnar hi ki chat pe hle zinge aje chu sepai ho hin Gunnar amin he a khol zing hin koi a hi ti he a het no mo hi nordol chu a hin bol cha ki du hin Gunnar koma ching thein ati pe phatso ta in langa na chilo a hi je chun Gunnar jong in a hin a che tai anu le pa jong hi a ki pa hle jing in Gunnar amu kit hlon he Gunnarin wang apa koma sepai hon e hol pan tawin izem ni tilo le
nang ho zong na hung boi pha mai theu hi ati pe tai anule pa dinga chun ki pa hi be zingin achapa wanted hung hi zing chu hi chi go chu hi pon anule pa dinga zong a hin kholon danger ai tai apa hin ipi ana sepi ta mi ti le achapa Gunnar hi akol zingin a kho poi boy na bowling chu ball zingin lang hi chilanga boina hokin ana ve nang ka te ati pe ne hi a hang san hle zingwin pa chan hle zingwe tu hin a hin kho hi risk le zong le phar khat le Norway mi pi ten a hin nup sa theina dinga chu pan ala khomo hi khatlanga chun Gunnar te holoi nordol anamat pau chu hitar hi a komen a koivin asa pe sa jingwa hi le nordolin jong alel wal pharin alam kai pumin Gunnar sons tibi a hi chu hin seitan ai dress ho zong a seido tai a pet perin Gunnar amat theina divin sipai hon chong lakni zen he Gunnar information hin pe chu ki pamana pe divin ata do tawin hi Gunnar hin akisel ne apartment tamta ane hin achi chi na lang hin German sipai ho nom tawe mun khat awang hin a hin kapjing tawin a hi le wang phatum ten Gunnar he anazam do manin hi 1943 kum hi ani tan Gunnarin jong ki sel na ding mun anei lo pharin Scotland lang hin anazam tan hi Scotland langa sipai ho jong chun Gunnar hi adat mo hle jingwe aji chu aloi ho aman mat jingwa Gunnar aman do theilo we Gunnarin a seipi tan ka phat tamzo he ke hin planning ka bol ji hi galhung ki para ko na chu nunga to zong ka ke to tapon zule sa ho zong ka bol tapon lunglim ge cha planning ka sim jeng ji hi ati pe Scotland gama chun Gunnar hin training ho zong hi a hin poltan a hin chai pharin Norway gama hung ki le ki tai ama ho organization hi resistant fighter ati win German sipai te do dal na dinga na tong ho chu hi ve alam kai tha pau zen si ka ki mo pi tan zen sin jong Gunnar ko ma kum som ni lenga na thin ta am ati pe Gunnarin jong ka thling tai ati pharin zen sin na kum hi upabelo mai the hi ni khet tam ati pe le hi nge ati tai indirect ta cho na hin so loading na ki het tam ti na hi Gunnarin jong kho ki ti ka sapoi ati pe ki din hi zen sin jong na to ding khat hi a sei pi pai ki tan jingteng le Martinsen le aloi kharin Norway a go thlang chapang ho mi sang thum to bang hi employment office a ko hom ding German spy langa apan sa go ding hi hichizia employment office ko tu zan mata le I hal chai du ngai ati pe tai hichikin bolding achun Gunnarin jong aloi mi thum hi aki got pi tai ama ho hin mancha ho jong anei wi tan meilo ho jong aki po nga hle jing tawe mini chu apartment adin sin ama le loi khat he office sunga chun alut hlon tai employment office achun na tong ho hi zan a hi ta jing wangin na na tong na lai ve aji chu jingteng le program ding si a chu kino ta sahana hi chai man ding ati u hi Gunnar le loi pa jong chu ventilation ho sim phading chun akilep hlon tan alut hlone office sunglang pe chun bom ho hi hin sutu hlon tan hi mi pi ho chu a thi ding a deilu zin Gunnarin jong agana ganin hi chilai mun hi ta tawin hi chilai hung po ke ding hi ati pe tai mi pi ho jong hung sam che tan ama ho jong hung po do tawin hi le employment office chu a hung po za jingin mei akatan hi azingni ko in Martinsen le loi pa hila lunghang hle jingtan Gunnar la man thei di povin hi chi ji chun Gunnar apa he agaman tawin hi Gunnarin jong hi chi thu hi a hetan aloi ho ga khol sa hi le apa hi prison kem langa hi ana hi ano hi tai Gunnar hi sipai hon amat wa tei diwa aloi ho hin agin mota jiwa chun a leader pu jensin jong Gunnar he grenade ni hi a choi sa tan na hingin wang ki mat sa hi ben ati pe namat do wa hi le nang ki that jingin tin a grenade chu a choi sa hi tai Gunnar hi zan khozong lungmongin amang thei tapon grenade hi aki choin ai muzi again hotel azong hin sipai ho hongdinga information a het ting le zan khangin a thozi in azam ki chi tai min chom ai kat tam ta an nei chi chun sipai ho hin anamo mat do zi lo hi amel ma he sipai ho in dei banga het lo zi wa chun jingka khari Gunnar jong checking hi an pol ta ve ama jong ki chahle jingin a pocket a kon chun grenade hi la do ding sana koi tai Gunnar jong chu insurance agency ana tongin ki seita na hi le sipai te ni bon chun ana ta sanin ana hla ta ve bekari nei nu in ni kha chu Gunnar he nangin ep na boldem independent imuting lew ati Gunnarin ep ka bolding ka bol loading zong kho ka sapoi champlat na country sunga ka umpole a phajinge ati pi tai alam kai pu zen chin zong Gunnar na to ring khat a hin se pe ki tai
Norway mi 850 lang he German te man cha sim na pan sa di wa he hi chi zia chu aman cha sim nau he kap ke ngai tai ati pe ki de man cha sim nau ina chu Norway mi ni zong hi ana pangai tai hi chi te ni chu Gunnarin zong aga ki mu pi tan khat te ni hin meilo ho them an sel gu hlona hi sipai ho hin duty round abol zina wa he minute som lele gap mai hin hi chi ka cha chu abol nga ya hi ama hozong aki golu tawin duty ball hozong thowi ahin lagu thim chun apel lele win asunga chun lut tawin hi bom ho chu ahin sutu tawin minute izar hamzo ting labo po dinga hin si mo hi hitilanga chu Gunnar hin training ahin ball hi ji chun thiba thim jing hi tai thila su tup chai phat wa chun Gunnar zong achang se hin gari in hung ki tol tai kilometer som ni lang ahin phat hin checking ana ball ki tawin hi sipai ho zong chun Gunnar hi ging mo thim jing tawin Gunnar zong ki chahle jing hi tan te aman zong lo ana ko chu gu thim hin akamin amom tai sipai hon a hin mat do wa hila val lut a thi jeng ding ati hi document so zo si I card ho zo si aki tup che je chun Gunnar hi ana hla do tawin a hi le a khel langa man cha ki sim na chu ahung po sa jing ta na hi loi ho kom hi ga hlung ta na loi ho hi Gunnarin man cha ki sim na ho ga hal po hi ta je chun a thau nom plein zu them zong hi ana don ho hi tai thidi a Gunnar hung hlunga khat ho loi ana chu the thu chu Gunnar hi alung hang tan pistol asat do in aloi ho koma tua ko na mission in ei pe teng le koi ma chan zu ki ti na to khalo deu hi tai ati pe Gunnar hi London a Norway government in ki mu pi ding in a hin kok tai aman jong loi ho koma i ma cha su hil ana nei hi bevin ati pe ni hi apot do a hi le masanga loi pha pen pa arling hi nunga khat ton ki vobin hin khono masali zinge aloi pa vet le hin khonom ta aman chu him hi na thang sit jong mai the hi ahin la Gunnarin wang Norway a chamhlat ding bo hi adein hi chi bo hi aboi pi e Gunnar hin kho he ei ho hin kho ta zong aki to hle zing in hi abangam la godinga thidi dia hin kho pan la zing abang khoya phalowa jing na lai zong ki tama hi November 1944 kum chu ani tan Gunnar zong London aka hlung tai officer lin ta hon zong an ki mu pi win Gunnar hi aki pa pi hle zing ve Gunnar hi London a ka chun Norway langa ama hoti ma mi hung pangding ana umadan hi meeting ding in a hin ko ta ven a hi le Gunnar loi ho mi ni hi ana chi e ahung pang tha no mo hi German ho to ani ki voba hi win Gunnar loi mi khat hi a pe din na that win khat pa he ana ka wa ana thilowa hi agenda movin thudo ana nei ding ati win zela hen wa hi le ama zong ana ki khaili ki tai Gunnarin hi chi thu ana het phar chun aloi ho hi thim mo chan hle zinge Norway a kanom per hele hitahin kaloi ho thi hi ben te ati zinge te se pun thu sima sei lai ta cho go thlang chapang khat hi hung ding do in ka thuet dan to aba le nang Norway mi na hi wangin Norway mi ma na that eti ka he in thu ta ham tin adong tai Gunnarin jong ana don pudin German sipai ten kaloi phapen mi git to bang hei tha pe hi London a ko na ana kile ki zo hi hung ki vet sa ki tan Gunnar he alam kai povina ki mo pi ki de tu awang aphalo ho I tha pan diu hitai atin sipai lam kai khat linvik ki tipa he alim avet sa e hi chipa jong hi Norway mi a hi wanga German telanga pang a hin Norway mi a ha tha hle jing hi na tha thei ding hinam wale Norway mi hi zia chuna kam ngam loading ham ati e hi che chun Gunnarin adon budin ken ka bol ngam lova hele kaloi dang hon iti bol ngam diu ham ati tai alam kai pu zen sin jong Gunnar hi ki thopi ding ati je chun a sei pi e hi chi sipai ho I tha ding ho he koin na kap lia hoilai mona ki kap li ham ti ho he idam sung ki tia I sei do hon loading hi ati tai sipai lam kai a phalo ho zong tha pat ding ati ta je wa chun Jens le Gunnar zong hi aki go hlon ta na hi chance a hol le le jing hlonin a in kom wa hin aki sel tai khat pa hi suna hung pha ra hin a kap li hlonin a zam hlon ta na hi college chun nu mei chapang khat in Gunnar hi a hin dong ki de thu kamudanin galaya Norway mi mama iti tulang zen na thadwin hi chiho na tha zo ting li tin gelam tin adong e Gunnarin ana don but na zong hi anal hle zengin Norway mi kana tha ho cho Norway mi a hi wanga nazi sipai ki su ho bo kana thau hi ati e lungsit na nei lo jeng ham tin adong ki din a hi le Gunnarin jong kanei poi aji chu hi to bang mi lai sia chu Norway champlat na amu loading champlat na ana tong hozong asu boy jing diu hi ati pe e golte thusim I sei he thusim ta ta hi in tu ai ho din mun to jong
ki to isa diu ka ta sani na hi hita chun Gunnar le loi ho zong chun Norway mi a hi jingwanga Nazi sepai to ki vop ma hi le ana tha jingo hitai Martin sen kitipa ama wang he wanted list momonga ma hi azi chu zius tam ta zong hi ama he Norway mi a hi wanga ana bol eng sida Norway mi ma zong mi tam ta hi ana tha hi February 8 1945 kum chu an hitan Gunnar te hon zong plan ana sim ki tawin Martin sen le bodyguard pu hung pet hin ana kabli tawin hi numei chapang nu hin question hi adong dong zengin azon a hin Gunnar koma kain ko te mi khat zong na thau hi atitai Gunnarin zong ipisu khel anei hamtia do pharin thu hol le a pang hele a kilome a hin ti pe ki rin hi he chejun Gunnarin gale to laya hi to bang chu umji mong hi ati pe numei chapang nu ain ko te ana tha pe pau amin chu adong ta na hele numei chapang nun zong arling a hin ti tai arling a hin ti chu koidang anei pon Gunnar loi phapen pa chu anahi Gunnarin zong seiwa ding hepon a thip chet jing tai aloi pa a tha da nu chu amung ki vet sakit ta nahi post office a hi Gunnar loi ho khat hi ana panga hin ama zong le khathot khat hi a hin mudo e hi chi le khathot chu police ho ana thot o hin ana thot pa chu koidang anei pon arling chu anahi ale khathot chu asimuwa hi le sepai ho ko ma chu Gunnar le loi ho zo se information he ana pe good da nahi Gunnar alung na le zingin aloi pa le len hi ta ana bol zing chu aman la that ngam tapon aloi dang ho hi asol tai Gunnar aloi ho chu arling te nin achi tawin arling koma ki paman kapi diu hi police station a hungin ati ahin puido tawin bu bangla pha chun arling chu akabli tawe office ho ta German sipai ten anaman cha ho zong chu aban ka po zing tawin hi phaleni khu ana chi ki tan me 8 1945 kum hi ani tai German sipai ten zong Norway hi ana dar tawin Norway in zong avelin champlat na ana mukit tai hi chini khu chu liberation day in zong a ko si uve mi pi ho zong abon chawin a ki pa gam tawin Norway mi ana hi a German sipai te ana ki thopi ho se siwang chu zel hin a khum kam tawin hi hero Gunnar le loi ho zong he sipai in ana pansa tawin reng na sa ta zong ana pitawin hi Ipu Gunnar sonstibi hi 11 January 1918 kumachu ana penga hin ama hi kumsom ko le lizen ana hingin Norway kam mama dammo na zi in 10 May 2012 ni ho achun ana thita na hi gulthoi chanchu hi tan ipu Gunnar sonstibi hin khutushim iseu chu mi hemdinga champlat na athupi dan le iti champlat na mu theiding ham ti lampi tam ta zong ama hin kho akonin imudo theivin hi Hichan hin tu ni video kha taw hitin dam 7 lang aki teng zong le thusim ngei che khat to ikimu to ki diu hi